Mi smo sačuvali sve akreditacije svih studijskih programa koje imamo. Evo sada, hvala na tom pitanju, u odseku Zvečan imamo 5 studijskih programa na osnovnim studijama. Znači, to je menadžment proizvodnje, inženjerska informatika, multimedijalne tehnologije, elektroenergetika i zaštita od požara. To je prvi nivo studija. Drugi je specijalističke strukovne studije, tu imamo zaštitu od požara i treći, najviši stepen, to su master strukovne studije. U Zvečanu imamo mašinsko inženjerstvo i elektrotehničko inženjerstvo. U nekadašnjoj školi, a sada odseku Uroševac, Leposavić, imamo 2 studijska programa, to je drumski saobraćaj, oni su vrlo poznati na ovim prostorima, popularno su je zvali saobraćajna visoka škola, i drugi studijski program je zaštita na radu. I tu imamo 2 specijalistička i 1 master program i Visoka ekonomska škola Peć Leposavić. Tu imamo 3 osnovna profila studijska programa, to je poslovanje malih i srednjih preduzeća, spoljno-trgovinsko i carinsko poslovanje i finansijsko poslovanje. To je prvi nivo. Na drugom nivou su specijalističke studije finansijsko i trgovinsko poslovanje i master finansijskog poslovanja. Znači, jedna velika lepeza studijskih programa. Ono što bi želeo večeras da istaknem, svi studijski programi su akreditovani i naši studenti nemaju brigu, znači diplomu koju dobiju je važeća, akreditovana i sa njom vrlo lako, kao što sam rekao, mogu da nađu radno mesto, a pošto smo novo osnovana institucija, ovo je prvi put da dobijamo akreditaciju ustanove. Zaista bogata priča, da tako kažem, 3 odseka, 3 bivše više škole, veliki broj studijskih programa, vrlo primamljivo za mlade ljude koji žele da se opredele za strukovne studije. 2 ta odseka, odnosno 2 bivše više škole su u Leposaviću, to je Visoka strukovna škola iz Peći i druga visoka škola iz Uroševca. Ova glavna, da tako kažemo, nama nekako posebno draga je u Zvečanu, bivša viša tehnička, odnosno Visoka strukovna škola, sedište akademije u Leposaviću. Za koji od ovih odseka i za koji studijski program vlada najveće interesovanje? Mi se trudimo, i ja kao predsjednik akademije i čitav moj tim. Akademija, evo možemo da upoznamo vaše gledalce, ima predsjednika akademije, 2 pomoćnika, pomoćnik za nastavu, to je profesor Gordana Jovanović, pomoćnik predsjednika Akademije za saradnju sa privredom, tu je profesor Milica Vukićević-Petković, imamo menadžera Akademije i na nivou odseka, rukovodioca odseka, tako da je to jedan veliki tim ljudi koji svakodnevno prati i analizira sve što se radi po odsecima, priprema akreditaciju, priprema učešće na kongresima, savjetovanjima, tako da naši predavači, viši predavači, profesori strukovnih studija imaju priliku da se afirmišu i da učestvuju uz pomoć, naravno, finansijsku pomoć akademije na svim značajnim kongresima i savjetovanjima. Ako nešto budemo propustili u ovoj priči o samoj akademiji, vi ćete me dopuniti, a vi sada da pređemo na nešto drugo što će biti malo i emotivno kada ste vi u pitanju. Pomenuo sam našu posebno dragu višu tehničku školu, sada visoku strukovnu u Zvečanu. U onom nekadašnjem sistemu obrazovanja i u ona dobra vremena kada je u pitanju mitrovačko obrazovanje, ona je bila prepoznata kao jedna izuzetno kvalitetna ustanova i bila je u rangu fakulteta, bez obzira što su tada bili tako postavljeni sistemi obrazovanja da smo imali fakultete i više škole. Viša tehnička škola je bila ipak pojam kada je u pitanju obrazovanja na ovim prostorima, a vi ste mnogo toga dali, uložili i bukvalno čitavog sebe, svoj trud, mnogo toga dali za modernizaciju te škole u njenom napredovanju. Pa evo da se vratimo malo i na tu priču, kratko prisjećanje na višu tehničku školu.
Pa vi u vašoj arhivi, na vašem radiju i televiziji sigurno imate puno toga sačuvano, sve ono što smo uradili u zadnjih 15 godina. Viša tehnička škola u Kosovskoj Mitrovici osnovana je 1959. godine i ona je bila nukleus za razvoj svih kasnijih visokoškolskih institucija tehničke struke. U njenom osnivanju od 59. do 61. godine, pored mašinstva i elektrotehnike, imali smo i metalurgiju, hemiju i rudarstvo i onda je u periodu 70. godina formiran Rudarsko-metalurški, hemijsko-tehnološki fakultet u Kosovskoj Mitrovici, a Viša tehnička škola je svoje sedište iz Kosovske Mitrovice premestila u Zvečan. I onda se ona formirala kao mašinsko-elektrotehnička škola. Vi ste u pravu, 1000 studenta je dobilo diplome, zasnovalo radni vek, prošlo, dočekalo i penziju sa tom diplomom i ne samo na prostoru Kosova i Metohije, već bivše Jugoslavije, sa svih prostora smo imali studente kod nas. Izvor tog kvalitetnog obrazovanja i rasadnik velikog broja stručnjaka su u stvari bile te mitrovačke škole u srednjem obrazovanju, gimnazija, čuvena tehnička škola Boris Kidrić, medicinska škola Desa Tomović, danas je tu samo medicinska škola, a kažem u ovom visokom obrazovanju i visokoškolskom Viša tehnička pre svega, pa onda Rudarsko-metalurški fakultet. I plejada studenta i stručnjaka, ali i plejada profesora, pa evo, možda je ovo prilika da ukratko samo kažemo koji su to profesori ostavili trag u ovom visokoškolskom obrazovanju u Kosovskoj Mitrovici. Meni, recimo, u ovom trenutku pada na pamet čuveni profesor Žarko Petrušić, pa ne znam još koliko njih je bilo. Moj prvi direktor, kada sam počeo da predajem na Visokoj tehničkoj školi, bio gospodin Nikola Radović, koji je ostavio veliki trag u mitrovačkom obrazovanju. Puno je tu ljudi, ne bi da se ogrešim od bilo kog našeg predavača i profesora, a eto, znači, Nikola Radović, on je u penziji, a jedan od naših istaknutih mitrovačkih profesora je gospodin Dragoljub Matić, koji je isto još uvek sada u sastavu akademije kao profesor strukovnih studija.